E whakapae ana te mema o te taitunga kua whakahekea te tahua a te taura whiri i te reo Māori. E ua pare ana a Rino Tirikātene i taua mahingara ki te tatau o te tari a te Ururua Flavel. Hei tā Tirikātene e aurapa ana te minita i te $7 miliona tāra a te komihana ki te mātāwai, me tana kaha whakahe i te rāmahi. Anei rā, a Manawa Rights. E haere tonu ana ngā wero i te minita whakawhanake Māori, mo tōna whakatau kia tapahia he hia miliona tāra i te taurawhiri i te reo Māori, hei whāngai i te mātāwai. He's robbing Peter to pay Paul. Hei tā te mema o te taitonga, he $7 miliona tāra ka poroa mai te 11 miliona tāra, ka tukuna kia te taurawhiri i a tau. A te tau e tū mai nei. How much mana and effectiveness does this minister have? Te Mātāwai will be, off to a flying start with millions of dollars in the bank, and Te Taurāwhiri will be a poor cousin. I roto i te ripoata tahua no te marama o Pipiri, rua te kau mā whā e tohu ana i tētahi kirimana e 5 tau te roa kia te ātārangi. I nāenei he tohu pātai kei runga o te ira kirimana i tēnei wā kāre taua kirimana e mate noa. We've been working very closely with the Minister as a select committee to ensure that we improve upon the Te Reo Māori bill, and we're yet to report back on the bill, and already he's made these resourcing decisions which are really going to be gutting to Te Taurāwhiri. Hei tā Tirikātene puta noa i te motu mō ngā mahi o te komiti Māori, ko kaha kē ngā tāngata ki te kiake me tū tonu a te taurāwhiri me noho hoki, hei rato ngā kāwanatanga. It's calling the whole role of Te Taurāwhiri into question. It has a long and proud whakapapa, as I've said, and we don't know what its role will be, but with a 7.3 million gutting to its budget, you can imagine how a small organisation like Te Taurāwhiri will survive. E āhei noiho a Te Taurāwhiri te tukuputia ki ngā tono whakarauara reo e iti ho ki te kotahi tau te roa, he hua tēnei o ngā nekehanga hou. Man up and get some more money for our Māori organisations to promote Te Reo and also support Te Taurāwhiri. We need more pūtea and show that he has some mana and that he can actually support and get our entities right. Kāre te whawhai a Tirikātene e mutu tainoa ki te otinga o te ripoata mo te piri reo Māori e kia ka rite i mua tonu i te krihimete. Manawa Right, te karere.